Oshamotani kitinge hastini joto ration shobo 5 to 9 October talo 1 kg khwlawi chini 500 gram suji 2 kg moida magnang rwjaknai fashalo kokthum panja khwlawi shaka samutang bedek ni mantri Sushanto Chaudhary Oshamotani kitinge hastini joto ration shobo 5 to 9 October talo 1 kg khwlawi chini 500 gram suji 2 kg moida magnang rwjaknai fashalo kokthum panja khwlawi shaka samutang bedek ni mantri Sushanto Chaudhary Oshamotani kitinge hastini joto ration shobo 5 to 9 October talo 1 kg khwlawi chini 500 gram suji 2 kg moida magnang rwjaknai fashalo kokthum panja khwlawi shaka samutang bedek ni mantri Sushanto Chaudhary Oshamotani kitinge hastini joto ration shobo 5 to 9 October talo 1 kg khwlawi chini 500 gram suji 2 kg moida magnang rwjaknai fashalo kokthum panja khwlawi shaka samutang bedek ni mantri Sushanto Chaudhary Oshamotani kitinge hastini joto ration shobo 5 to 9 October talo 1 kg khwlawi chini 500 gram suji 2 kg moida magnang rwjaknai fashalo kokthum panja khwlawi shaka samutang bedek ni mantri Sushanto Chaudhary Oshamotani kitinge hastini joto ration shobo 5 to 9 October talo 1 kg khwlawi chini 500 gram suji 2 kg moida magnang rwjaknai fashalo kokthum panja khwlawi shaka samutang bedek ni mantri Sushanto Chaudhary Oshamotani kitinge hastini joto ration shobo 5 to 9 October talo 1 kg khwlawi chini 500 gram suji 2 kg moida magnang rwjaknai fashalo kokthum panja khwlawi shaka samutang bedek ni mantri Sushanto Chaudhary Oshamotani kitinge hastini joto ration shobo 5 to 9 October talo 1 kg khwlawi chini 500 gram suji 2 kg moida magnang rwjaknai fashalo kokthum panja khwlawi shaka samutang bedek ni mantri Sushanto Chaudhary Oshamotani kitinge hastini joto ration shobo 5 to 9 October talo 1 kg khwlawi chini 500 gram suji 2 kg moida magnang rwjaknai fashalo kokthum panja khwlawi shaka samutang bedek ni mantri Sushanto Chaudhary Oshamotani kitinge hastini joto ration shobo 5 to 9 October talo 1 kg khwlawi chini 500 gram suji 2 kg moida magnang rwjaknai fashalo kokthum panja khwlawi shaka samutang bedek ni mantri Sushanto Chaudhary Oshamotani kitinge hastini joto ration shobo 5 to 9 October talo 1 kg khwlawi chini 500 gram suji 2 kg moida magnang rwjaknai fashalo kokthum panja khwlawi shaka samutang bedek ni mantri Sushanto Chaudhary Oshamotani kitinge hastini joto ration shobo 5 to 9 October talo 1 kg khwlawi chini 500 gram suji 2 kg moida magnang rwjaknai fashalo kokthum panja khwlawi shaka samutang bedek ni mantri Sushanto Chaudhary Oshamotani kitinge hastini joto ration shobo 5 to 9 October talo 1 kg khwlawi chini 500 gram suji 2 kg moida magnang rwjaknai fashalo kokthum panja khwlawi shaka samutang bedek ni mantri Sushanto Chaudhary Oshamotani kitinge hastini joto ration shobo 5 to 9 October talo 1 kg khwlawi chini 500 gram suji 2 kg moida magnang rwjaknai fashalo kokthum panja khwlawi shaka samutang bedek ni mantri Sushanto Chaudhary Oshamotani kitinge hastini joto ration shobo 5 to 9 October talo 1 kg khwlawi chini 500 gram suji 2 kg moida magnang rwjaknai fashalo kokthum panja khwlawi shaka samutang bedek ni mantri Sushanto Chaudhary Oshamotani kitinge hastini joto ration shobo 5 to 9 October talo 1 kg khwlawi chini 500 gram suji 2 kg moida magnang rwjaknai fashalo kokthum panja khwlawi shaka samutang bedek ni mantri Sushanto Chaudhary Oshamotani kitinge hastini joto ration shobo 5 to 9 October talo 1 kg khwlawi chini 500 gram suji 2 kg moida magnang rwjaknai fashalo kokthum panja khwlawi shaka samutang bedek ni mantri Sushanto Chaudhary
Oshamataino kitinge hastini joto ration shobo faitunai October talo 1 kg khwlawi chini 500 gram suji tei 2 kg moida magnang rwjaknai phashalo kokthum panja khwlawi shaka samutang bedegni মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী Oshamataino kitinge hastini joto ration shobo faitunai October talo 1 kg khwlawi chini 500 gram suji tei 2 kg moida magnang rwjaknai phashalo kokthum panja khwlawi shaka samutang bedegni মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী Oshamataino kitinge hastini joto ration shobo faitunai October talo 1 kg khwlawi chini 500 gram suji tei 2 kg moida magnang rwjaknai phashalo kokthum panja khwlawi shaka samutang bedegni মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী Oshamataino kitinge hastini joto ration shobo faitunai October talo 1 kg khwlawi chini 500 gram suji tei 2 kg moida magnang rwjaknai phashalo kokthum panja khwlawi shaka samutang bedegni মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী Oshamataino kitinge hastini joto ration shobo faitunai October talo 1 kg khwlawi chini 500 gram suji tei 2 kg moida magnang rwjaknai phashalo kokthum panja khwlawi shaka samutang bedegni মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী Oshamataino kitinge hastini joto ration shobo faitunai October talo 1 kg khwlawi chini 500 gram suji tei 2 kg moida magnang rwjaknai phashalo kokthum panja khwlawi shaka samutang bedegni মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী Oshamataino kitinge hastini joto ration shobo faitunai October talo 1 kg khwlawi chini 500 gram suji tei 2 kg moida magnang rwjaknai phashalo kokthum panja khwlawi shaka samutang bedegni মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী Oshamataino kitinge hastini joto ration shobo faitunai October talo 1 kg khwlawi chini 500 gram suji tei 2 kg moida magnang rwjaknai phashalo kokthum panja khwlawi shaka samutang bedegni মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী Oshamataino kitinge hastini joto ration shobo faitunai October talo 1 kg khwlawi chini 500 gram suji tei 2 kg moida magnang rwjaknai phashalo kokthum panja khwlawi shaka samutang bedegni মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী Oshamataino kitinge hastini joto ration shobo faitunai October talo 1 kg khwlawi chini 500 gram suji tei 2 kg moida magnang rwjaknai phashalo kokthum panja khwlawi shaka samutang bedegni মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী Oshamataino kitinge hastini joto ration shobo faitunai October talo 1 kg khwlawi chini 500 gram suji tei 2 kg moida magnang rwjaknai phashalo kokthum panja khwlawi shaka samutang bedegni মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী Oshamataino kitinge hastini joto ration shobo faitunai October talo 1 kg khwlawi chini 500 gram suji tei 2 kg moida magnang rwjaknai phashalo kokthum panja khwlawi shaka samutang bedegni মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী Oshamataino kitinge hastini joto ration shobo faitunai October talo 1 kg khwlawi chini 500 gram suji tei 2 kg moida magnang rwjaknai phashalo kokthum panja khwlawi shaka samutang bedegni মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী Oshamataino kitinge hastini joto ration shobo faitunai October talo 1 kg khwlawi chini 500 gram suji tei 2 kg moida magnang rwjaknai phashalo kokthum panja khwlawi shaka samutang bedegni মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী Oshamataino kitinge hastini joto ration shobo faitunai October talo 1 kg khwlawi chini 500 gram suji tei 2 kg moida magnang rwjaknai phashalo kokthum panja khwlawi shaka samutang bedegni মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী Oshamataino kitinge hastini joto ration shobo faitunai October talo 1 kg khwlawi chini 500 gram suji tei 2 kg moida magnang rwjaknai phashalo kokthum panja khwlawi shaka samutang bedegni মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী Oshamataino kitinge hastini joto ration shobo faitunai October talo 1 kg khwlawi chini 500 gram suji tei 2 kg moida magnang rwjaknai phashalo kokthum panja khwlawi shaka samutang bedegni মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী
অসম তাইনো কিতিংগে হাস্তিনি যৌথ রেশন সব ফাইটুনাই অক্টোবর তালো 1 কেজি khwlawi chini 500 গ্রাম suji 2 কেজি moida magnang rwjaknai ফাশালো কক্থুম পাঞ্জা khwlawi শাখা চামুতাং বেদেগনি মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী অসম তাইনো কিতিংগে হাস্তিনি যৌথ রেশন সব ফাইটুনাই অক্টোবর তালো 1 কেজি khwlawi chini 500 গ্রাম suji 2 কেজি moida magnang rwjaknai ফাশালো কক্থুম পাঞ্জা khwlawi শাখা চামুতাং বেদেগনি মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী অসম তাইনো কিতিংগে হাস্তিনি যৌথ রেশন সব ফাইটুনাই অক্টোবর তালো 1 কেজি khwlawi chini 500 গ্রাম suji 2 কেজি moida magnang rwjaknai ফাশালো কক্থুম পাঞ্জা khwlawi শাখা চামুতাং বেদেগনি মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী অসম তাইনো কিতিংগে হাস্তিনি যৌথ রেশন সব ফাইটুনাই অক্টোবর তালো 1 কেজি khwlawi chini 500 গ্রাম suji 2 কেজি moida magnang rwjaknai ফাশালো কক্থুম পাঞ্জা khwlawi শাখা চামুতাং বেদেগনি মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী অসম তাইনো কিতিংগে হাস্তিনি যৌথ রেশন সব ফাইটুনাই অক্টোবর তালো 1 কেজি khwlawi chini 500 গ্রাম suji 2 কেজি moida magnang rwjaknai ফাশালো কক্থুম পাঞ্জা khwlawi শাখা চামুতাং বেদেগনি মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী অসম তাইনো কিতিংগে হাস্তিনি যৌথ রেশন সব ফাইটুনাই অক্টোবর তালো 1 কেজি khwlawi chini 500 গ্রাম suji 2 কেজি moida magnang rwjaknai ফাশালো কক্থুম পাঞ্জা khwlawi শাখা চামুতাং বেদেগনি মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী অসম তাইনো কিতিংগে হাস্তিনি যৌথ রেশন সব ফাইটুনাই অক্টোবর তালো 1 কেজি khwlawi 500 গ্রাম 2 কেজি moida ফাশালো কক্থুম কা চামুতাং বেদ সুশান্ত